Haujibaroi Bapau. Humbutaruk Suba Territorial Army Day gi Thoram Ahanba Manipur Rifles the Pangtokre. Chief Minister N. Birena Ahinba Territorial Army Battalion Thamnanaba Center the Hairagani Fongdukre. Lamnaki South Cheching Lalon Batingana Batana Kangol Semduna Tabak Packet Pahori Haina Forest Minister Tia Shamkumana Haikre. MPCC की प्रेसिडेंट खननब की थौदांग AICC दा सिनक्रे राहुल गांधी ना कांग्रेस प्रेसिडेंट ओइरकपदा तराम ना ओकनब यानक्रे अमदे मंगा सुबह जनरल पंचायत इलेक्शन की ngasi polling station कुमापन दा अमुक खना बोट थादनक्रे Kurumjari. IST Paumiang Tabir Simutaram Nokchari. Hausiba Punga Pau. Humbutaruk Suba Territorial Army Nimit Thoram Ahanba Manipur Rifles ki Banquet Hall da Manipur Government Sinduna Pangtukre. Thoromaduda Chief Minister N. Biren, Deputy Chief Minister YJ Kumar, Consumer Affairs Minister Karam Sham, MLA L. Radhakishore, Kasim Washum, S. Subhasandra, Y. Surchandra, S. Bira, O. Lukhoi, Chief Secretary, DGP, GOC Red Seal Division, Deputy IGAR South to Sarukyake. Chief Minister Nongthoman Birena, Territorial Army na Tangka Kayada, Land Gimatam Amadi Lebaki Manungda, Nungaina Dabat, Lerak Pamatamda, Tangdu Letana Laina Batabak Pangto E. Manipurgi border da Leba Territorial Army na Loriba Taudang Paladuna, Miamga Apabamari, Tamnabagidamak Awareness Campaign at Jingba Pangtokuna, Miamu Pugning Tawat Kadabane. State Government na Center da Hausik Manipur da Ladiba Territorial Army gi Battalion Unit asi Hengat Hananaba Haijaragani Haike. Lamnaki South Chek Sing Lalon Batingana Batana Kanglon Semduna Tapakat Pahori Haina Forest Minister Tia Shamkumar Nangasi Humpunitoy Suba Wildlife Week Celebration Luisin Bagi Tauram da Haikre. Palace Compound Laiba Manipur State Film Development Society gi hold up Pangtuk Pathoramadu Minister Shamkumar Makata na Fungdo Kibada Sa Uchek Sing Amadi Tawai Pan Bajiba Singna Mahuksagi Kal Ngakpada Maruiba Taudang Laure Makoi Yaudana Muiba Zatina Hingbangamloy Haike. Agana City Siraiba Sata Satingi Tungi Pisane Naita Siam Zaw Nasiki Apoina Hingiba Apoina Sariba Apoina Celebrate Dress Apoina Labor Porkudi Maxe. Masih environment में लेवल आता है environment से develop तो उधर environment से पचास फलता है कोई जो हिंग में यावा यावा मैसेज से सिमने कोई ना कहीं मदद कोई ना सिंगा मदा या इको फेल हुए उसे कोई आगे कंटेंट डाटा बा सांगा की बखोन डाटा बा इमुंग दा अंगांग का कोई कंटेंट डाटा बा इमुंग दो मधु इमुंग दो मांगरा बने Singda amadi environment da usia oyagi sanga ki content taba phangdaba makon taba ngumdaba adu adi male masakoi jaga ase koi miu masi taba yaga ba khudam khalamana masi khudam koi khudam na purna karmina. Principal Chief Conservator of Forest amasung Head of Forest Force Government of Manipur na Sinduna thasi tang anidagi hongna chatarkiba Thaurongi Lushinbagi Thoramda Additional Chief Secretary Sambhu Singh Principal Chief Conservator of Forest K.S. Angabi, Head of Forest Force K. Thambong Namaru Iba Musing in a Sarukyake. Additional Chief Secretary Forest and Environment Sambhu Singana Fundu Kibada, Singi Kul Singi Mui Singna Umang Kanbagi Maru Oiba Kanglak Padagi, Umang Kanbagi Tabak Pakat Nabahorakle, Umangi Poto Kaktanatana, Sa Uchek Amadi Atopa Lebaktagi Pairakpa, Uchek Sing Ngak Senana Bataudang Lominasi Haike. We went to the extent of bringing their people, training them in our institutions, not once, twice, thrice. Unfortunately, we haven't seen much success, only because the other side is not really so sensitive to it. So all of us will have to be very, very careful and very, very vigilant within. We have to stop this inside our borders. We can't do anything outside. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi Anoba President Khananabagi Mifam BT Rotalaiba Congress Bhavan da Pangthukre.
MPCC ki President Khananabagi Mikal gi damakta Returning Officer oina hapkraba hanagi Union Minister JD Silamna ngasi ayuk pung tara dagi hauna voter oigadaba Block Congress Committee ki member humfu amadi District President tara maribu amamamta oina JD Silamna unaduna makoi gi apamba mot laukre Yaribu makai Mikal pangtuktana miyamna yaba miui ama President oina Khananaba khonabani haina party ki source amana phungdurakle Numidang wairam pung mga da Returning Officer ga punna mifam ama pangtuktuna kupna khanaraba matungda wahi pareng amagi warip laukre madudi MPCC ki President khanbagi thaudang AICC da sinaba AICC na khalakpa mi adu BCC members sing amadi District President sing na amata oina taramna okpa haibasini loinana Rahul Gandhi bu Congress ki President oina hablak matamda MPCC na taramna okpa haina su mifam aduda yanaki haina source sina makata na phongdorakle Zarkiba tang tareta Manipur gi Imphal East, Imphal West, Thawbal, Bisnupur, Kaksing amasung Jiribam gi mafam sing da pangthokiba manga suba General Panchayat election da kana chainaba mari pamdaba thodok sing thokpadagi ngasi amuk hana polling station punna kunmapan da bot thadana kre ngasi bot thadana kiba polling station sing adude Imphal East ki oina aro kairau bitra gi makada polling station punna nipan da bot thadana ke aro porompat ki makada punna polling station punna tara mari da bot thadana ke Bisnupur district ki manung channa aro moirangi makada polling station ama Thawbal district manung channa aro Thawbal gi makada polling station ahum Lilong aro gi makada polling station ama Imphal West district ki aro Wangoi gi makada polling station anida bot thadana ke ngasi amukhana bot thadana ki ba polling station singi akoibada police commando amadi IRB na akan ba mongda ngak senbagi thabak chathake Irang thorpa yai chingnaba mafam singda polling station amada police personnel yankhai gi mathakta ngak senbagi thabak lokhatpa mafam sing su yauke ayuki pung nipan dagi bot thadaba haukiba adu nongthel pung marida lusinke Thawbal district ki oina su Thawbal block ta polling station ahum Lilong block ta polling station amada bot thadana ke SP Thawbal ke Megasandra yauna polling station singda pamdaba thodok thoktanaba akanba section thorang lokhat ke Bharat ki tongan ba state singda tare suba central pace ana krabasu Manipur da thabak tawriba karmachari sing worker sing amadi thabak tagi pothara ba pensioner singda ngasi fawba mamang da palamba lengak amadi hauze paliba BJP na luchingba sungsinna ba sarkar asina Manipur Government Service Federation na matam kaya gi mamang dagi tanduna lakpa Manipur da tare suba pay commission chana halu haiduna khongjang changsin ba hauragani haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada Manipur Government Service Federation ki General Secretary Purujit Larik Engam na phongdokre magna makata na phongdokhibada changsil lakadawri ba khongjang asigi sarukama oina tha asigi tangkun mangada Manipur da lairiba employees sing mass casual leave logani tha asigi tangkun taruk tagina tangkun tramatoi fawba tongan ba Manipur da laiba government ki department singna sit in protest sathagani mathang thagi tang anida sales work strike chathanaba fidep lawre haina phongdokhe employees singna taliba dabi asi phangna ba honabada tongan ba organization singna punsinnaduna paliba lenga kasida dabi phangna ba punna sangsin minase lenga kasina su center da amasung Manipur state ta BJP na luching ba lenga kleirabanina employees singna taliba dabi asi athuba matam da pitokpiu haina phongdokhe BJP की विजन डॉक्यूमेंट तो यावदन लाइरे आइटम नंबर 2 दे 7 पेज पीगनी हाइबसी मदु यावदन लाइग्रबनी हाइ रिपोर्ट सिंचे एधर तौदबगी मदु कंप्लाई तौरक्तबगी मदु चनरक्तबी पोचे लापदुदा we have no any option akoi da upai atai leitebana ma moraga 2nd November dagi di akoi gi siswa strike lakada thasigi tang tareta pangthokiba manga suba general panchayat election da 10 nauria pakhang lakpa jila parishad ki candidate oikhiba wangkem damendrona Maki lamba oikibi RK Taruni Devi Kobi Dupi ama Puki haina media da phongrukiba wafam aranba yumpham yaudaba semjin sajin bani haina ngase Manipur Press Club ta pangthokpa paumusinga unaba amada 10 nauria pakhang lakpa kendragi mirep oikiba wangkem damendrona paumusinga unaba da phongdokre mana makata na phongdokibada RK Taruni na mahakpu Puki haibagi kudam changdam putokpa ngamdrabade maki mathakta maki izat soknaba media da phongdokpagi damak lupa crore tara pinanaba defamation suit tokre RK Taruni na mahaki mathakta FIR ama Singjamai police da complaint tawrakpa leibana mahak masa Singjamai police da sangjaragani makata na ain gi oiba thabak lokanaba sem sare haina phongdokhe evidence ama leita agadi aingol sabsaba ai evidence pibanga madi fare nataga ai izat short bagi damakta ai magi ma 10 crores defamation suit ama tawre within 5 days manungda aina mongona free pudi abagi evidence sabsa puthokadamni
जेनिम्स की पब्लिक मैन कैंटीन की सरुक खरा निंखारकपदगी नुपी अमा सोक्तुना इंस्टीट्यूट असिगी आईसीयू द लाइकनरे सोगलब नुपी असिगी ममिंग लाइश्रम कानुवला चही कुंथ्रा मरे मपुरोबा एल किशोरजित कवे ngasi कैंटीन की थबक तौरिंगैदा जेनिम्स की नोंपोक थांगबा थोंगी नाकल द लेबा वाल गा सबनबा सरुक निंखाइबदगी सोखिबने इंग सोलुसिंगनी तरा तरुकी अहान जुनदा मफम अमा पीदुना साननबा खंगलकपदगी जेनिम्स की डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिफम पांगथोकपदा यानब ngамदबदगी ngasi फावब लेरखिबनी हिरामसिदा चीफ मिनिस्टर ना यंगसिनबिदुना मफम चाबा अमदा कैंटीन साबिनबा कैंटीन असिबु चलाइरिबा एल किशोरजितना पुनिंग चिंगसिलक्ले काइबा तोइरिबा मयामसि सेंदन बिरे हारगा सिदैसिदा सीएम नोंतंग पुनिंग सिंजन बिरे हारगा पुखाय अमतंग काइथोक पिरगा चिनबा क्याबु काइथोक पिरगा अमतंग यंगजन बिरे हारगा सीएम ने इंस्ट्रक्शन अमतंग पिबिनबा निसिंजरी पुन्ना वाखल तामिनसे हाइबा थिमदा मणिपुर फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मय काबा चिंजाक की मायुक्ता चथादुना लाकपा पोस्टर कैंपेन ngasi lamyan basanglen da loisin kre loisin bagi thoromda sinmi singda katoklaba I haiba thimda lemna EP bagi thorom ama supang thoke thorom adu da rims ki director professor A Santa Singh Manipur state panchayat parishad ki president T Itobi amasung organization ki president SM Asana maruiba mirsing oina sarugya ke थौरंगा मरी लेना ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट SM असाना हाइकिबदा मय काबा चिंजाकना मांगथरक्लिबा खुनाय सिबु कनबा ngamnanaba sangsinba khongthangni हाइके ये खाइब थेंगाइबसे अखोगी कनोना निशाना अचौब डिस्टर्बेंस अमा पीबदगी निशागी मायोक्ता अखोई पुन्ना वखल तामिनसी हाइबा पोस्टर कैंपेन अमा अखोई ngasi था अहुम चथदुना लाई अदो ngasiगी असदा अखोगी पोस्टर कैंपेन असि लोइसलगा तोंगानबा अनोब एजुकेशन अमा ओइना अखोगी अवेयरनेस कैंपेन लेरक पुलक्ता स्कूल सिंदा चथदुना अखोई पुन्ना वखल तामिनसी हाइबगी अमके अवेयरनेस कैंपेन अमा सुमखा चथगी Commissioner of Income Tax TDS Guwahati and CPS TDS Ghaziabad na sinduna electronic filing of tax deducted at source haibasida awareness program amangasi Manipur University ki centenary hall pangthokre Manipur Sarkar ki finance ki commissioner Vivek Kumar Dewangan income tax northeast region Guwahati ki commissioner Dr Sudha Kumari Ghaziabad New Delhi ki joint director SC Katiyar Silong amadi Manipur Range की इनकम टैक्स TDS के ज्वाइंट कमिश्नर अमदी मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट सिंह लाकपा DDO पुलिस अमदी मरी लेनाबा ऑफिसर सिंह सरुक याके इनकम टैक्स के ऑफिसर TDS लाइश्रम रामचरण ना मणिपुर लेरिबा DDO कया इनकम टैक्स लौबा अमदी टैक्सिंग करमना सिजिनगदगे हाइबदु हेना खंगनाबा अवेयरनेस प्रोग्राम असि पांगथोकपनि हाइके फाइलिंग तब गवर्नमेंट की वेबसाइट फाइलिंग तौदरगदी टैक्स कखितारगसु साइगी मीदुदि क्रेडिट फंगदबा अदुगी सिगी अवेयरनेस से अखोगी DDO दा खरा वाटपा अखोई कन मणिपुर स्टेट अखोइना साइगी DDO मैम जैदा टैक्स फाइलिंग कमाई तौनी अदुगी लेट फी मैम लेरी लेट फी मैम दो कमाई को हंगदगे अदु मोगे ड्यूटी से टैक्स कपुद खक्त नते कपुलरका मखा ताबा अखोगी गवर्नमेंट की ओबा ओब्लिगेटरी मैम लेरको अदु फुलफिल तौनबा मैम दा खंगन चटकिबा तांग तरेता पांथोकिबा पंचायत मिखलदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तरेत ngang जिला परिषद की मिरेप ओइरिबा अनुराधा देवीना महाकी सैंपल बैलेट पेपर दा निंथौजम सनाहनबी देवी की सिंबल ओइना येखलगा मियाम द लाना उहनबगी थवंग चथरे हरे मिरेप ओइखिबी युरेंबम अनुराधा देवी की मथक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना आइन गी ओइबा थबक लौखटपियु हाइना तेरा खोंगसांग बिदा लेबा सनाहनबी युमदा पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबदा सनाहनबी इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट मोइरांगथेम रमेश ना फोंगदोख्रे बैलेट पेपर मागी सिंबल लान उहनबीरिबसे मसी अखोई लैरिबा कमिटी ने यामन नुंगाइते मरम मदुना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना स्टेट गवर्नमेंट ना मागी मथक्ता मरी लेनबा चार्ज करी तौबी हाबगे हबसे सबचाना तौहनजनी मियाम की मिहुन नैना थोललगा सिगुंबा मियाम दा ओटपा सिंबल सेरान तुरान उहनबा मियाम समन नोसे ये होबदगी चीटिंग तौबसे कोई मसी तौहनजनिंगते मसी इलेक्शन कमीशन ना सबचाबा मायोदगा तौबी हाबसे तौबीयु हाबे खोगी प्रपोज मियाम दमदी इलेक्शन कमीशन ने थमजरी ngase pung 13 dagi imphal dagi kolkata paigada indigo flight nong singi phibam phattabadagi pung 9 makhai hena chontharaga numidang da paikre flight thengthaba asina check in tawduna leiba passenger singda chawna khudong sada ba thokan khre IRCB gi president na luchingba team amasu flight thengthaba asida yauke team asi kolkata fawba pairaba matung mumbai da amuk chatkadabane hauzik aten ba bre am teng lobjare
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 813102564. Festive offer. Moha Premium Mattress na lagliba festival sing asigi oina 30% discount pizari. Mohar Premium Mattress asi chongchan yaudaba wangi damakta yamna comfortable oiraba, durable oiraba amasung paishaga chanaba 5 years warranty leraba mattress ni. Lengsinbira u feel tawbiyu amasung apamba khanbiyu. Akupa marogi damak JMK Home Thangal Bazaar near UCO Bank. Ngasidi suara jingge. Ture. 그리는 건 도대체 뭐지 그리 여기서 시디 요시는 있네 마치기 요시디 따따 디스코니네 어디 산악이 못 양는 신비한데 이름담 머니푸르다 이름담 마시기다먹다 사자버니 상하이 땡 아파바 마칼기 LLDP 이네 사자바 얀신나바 폴람 야우다바 상하이 땡 방비가니 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 liters sanba chahi taragi guarantee ga loinana Lismart industry na puthokchaba sangai teng sizinabiyu Break matung dumay mutaram nokchari Maidingu Sandrakriti gi matamdagi haurakhiba hyangai gi nini panba ningol chakobagi thoram sayasi oina October kunmathoi da pangthokadoriba thoram ase lamnamsida leiriba igi mari oiriba ichel iche sing punna chakobagi thoram ama Struggle Committee Manipur na singadore. Kaisampat Laisomle Kaida Leiba Socialist Student of Manipur gi office da pangthokpa pau gi mifum amada committee gi co-convener CS Ibohalna fajakraba mabung mokpa oiba singna mache masal singi damak chahi gi ngamjaba khudol tamduna machil mana oibagi minungsi utliba thoramasi khudol tambagi lamjel tanarakpadagi machil mana oibagi mari phattabadagi phalaktabagi maram oire Maramaduna lakadoriba ningol chakobasida lamdamsida phangba pothok khakta oina sijinabiu haike Sinjal langjaraga aikoi iramda Manipur sta leiriba nungsijaraba imaibel isel che singna saruk yabinabagi damakta isel committee gi Manipur gi maikei dagi miyamda paujenjari hairibasi sinjal langjabada miyam purumangna sengi mateng amasung physical pangbidaraga asugum sinjabasi mai pangnabagi damakta honamilasi haibasi proja miyamda nunguna miyam thamjari Scheduled Tribe Demand Committee na mamang thagi kunma pandagi leptana sangshilakliba angangba best thepagi khongjang ngasi Delta Higher Secondary School gi mahiroi amadi oza singna saruk yakre Panchayat Mikhal da bot thadaba thorakiba thongju lairik yengbam naikai yadong kairang amadi koirenggai gi voter singsu Red Best Thetpada mapung phana saruk yake Khwairaman Kaithil da su Kaithil phambi imaibel singna best thetuna khongjang ase sagutke Mera Hau Chongba Organizing Committee na su Red Best Thetpagi khongjang da saruk yake User Manipur gi volunteer singna mapung phana saruk yaki bagi damak committee na thagat pa phongdokle CMO Imphal East ki staff sing amadi mafam aduda leiramba miyam na su Red Best Thetpagi khongjang da saruk yake Lamlong Kaithil gi imaibel singna su khongjang asida saruk yake hare Tha asigi kun phawbagi manungda Manipur government na Scheduled Tribe ki recommendation thagadabani hare World Federation of Democratic Youth na Sinduna Thas ki taramari dagi kunithoi fawba Russia gi Sochi da pangthokadoriba taramapal suba World Festival of Youth and Students da India gi mo sinduna AISF Manipur State Council gi mihut taramathoina sarukya rugadore Irawat Bhavan da pangthokpa pawgi mifam amada Manipur State Council gi President Aisana halna Festival asida culture, dialogue, economy, globalization, politics amadi international security ki matangda mamuttana khanagani Leibag Chamayang Kairongi Mio Lising Kuntraromna Sarukya Gani Haike.
फेस्टिवल होइसदा यावगदबा कोई प्रोग्राम सिंग माई कम्युनिटी की होइबा कोई कल्चर की स्पोर्ट्स की मयाम मा कोई मयाम दिंग लम मोई लम ने कमाई तोबा कोई लम ने कमाई तोबा अदे कोई मणिपुर दगे को होइबा बिजनेस की होइबा कोई इयोंग की फी जिंग नत्रगा कोई मणिपुर की सकताक पे याबा कोई मयाम जु कोई पुना सतोरी से चपजदा मयाम इंटरेक्शन तौनरगा अमना म मतेंग पांगना कोनबा यूनिटी पीस देजदा कोई फेस्टिवल से ससदोरीना हंदकी इसाउना मरम ओइदुना सुगनु केंद्रगी मनुंग चनबा वांगुगी लौमी कयादी कोकता खुद हापनरे लौफम कया लौ पानबा ngamdre लौमी कया करी चारगा हिंगदबनो हाइना अवाब कया मायुकनरे लौमी अमना ISTV न्यूज दा फोंदोरकपदा लौ लोकपगी नुंगाइबा मतम यौरकलबा मतम असिदा लौफम कयादा होरंबा फौ पांबी कया पट पुमदुना मांगदुना लेरे सरकारगी माइकैदगी मियेंग अमता चंगबिद्रे हाइना पेंदबा फोंदोरकले अमो हन्नसु अनिर हन्न सिबा मसिदा मयाम असे अदुकी मतिक थवाय वाबा मिगी पैसा पुसलुबा लौसलुबा फौलोगा पीगने हाइबा असुगुम्बा मयाम सिना मथा सानाबा मरक सिदा म कनुसे लौसान नोक्सान दी म मथा साबा सुगुम्बा से मयाम से अदुकी मतिक वानारे इसिंग जावरबा से ख्वाइदगी बेरुदि इथाइ दाम मसिना इथाइ दाम मसि यारगदि सरकारगी मागिदगी लौथोकपिदुना मयाम मसि अवाबा से को अनबिउ अवाब तारबा अतोप लौमी अमना फोंदोरकपदा इसिंग इसाउ तोइना थोक्तुना लौमी सिंबु अवाब ताहलिबा से मरु ओइना इथाइ दामनानि अथुबा मतमदा दाम असि लौथोकपिउ हाइना मरि लेनबा सिंगी पुकनिंग सिंगसिलक्ले माइकाइदगी कोई सिगिरिबा लौसिंगसिगी खेती पवन पिबिबा अमदि लाकदोरिबा कोई निंगथमगी माही मरोंगसिंग हॉर्टिकल्चर की साइटगी अमरि एग्रीकल्चर की साइटगी पिबिरक्तुना कोई मतम मतमगा चानबा माही मरोंगसिंग थाबिनबा की प्लान सिंबिरक्नबा हाइनसु आई मणिपुर सरकार दा अमसुंग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा अपील तौजनिंगी असैलुप मणिपुरना सिंधुना एलांगबम नीलकांतगी मरफुद्रा सुबा मपक कुमोन थौरम डेम कॉलेज कैंपस ता लेबा डेफ लिटरेचर दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की रजिस्ट्रार लोंगजम जयचंद्रा लुपसिगी प्रेसिडेंट दिलीप मयंगबम सरुक याखे थौरंगी सरुकम ओइना आइगी मियेंग दा नीलकांत हाइबसिदा आइबा आइबी कयाना वांगांखे People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak ki nifu subam pak kumon thoram lamdam masida khunda minariba singmi tami miyam pumna makka khusan naduna mapung phana pangthokre hairi lubasigi publicity and propaganda gi secretary in charge lebak ngak paluwang gi cherol amana mapok kumon thoramasi central headquarter general headquarter base area sing transit camp training center sing da su pangthoke party gi acting chairman na mithunglen amadi finance secretary na thorum Duna Central Headquarter da Pangthokpa Thoram Amada Acting Chairman na Lubki Machu Taret ki Firal Chingkhatke Department of Publicity and Propaganda Puthokpa Kangla Sempung Volume Ahum Phongke GSQ da Pangthokkiba Thoram da Organization Secretary Amadi G2 na Sarukyake 707 Battalion da su Red Army gi CAS na athoiba mithunglen oiduna Lubki Firal Chingkhatuna mapok kumon thoram apung phana pangthoke ngasigi nifu suba pripaki mapok kumon asiga mari leinana yaifa pauzel pirakhiba yaulup sing amadi miyambu thagat pa phungdokpaga loinana lamdam asigi chingmi tami ichelinau singbu mapok kumon asi mapung phan bagi thagat pa phungdokhe pripaki nifu suba mapok kumon ga mari leinana ngasi Imphal West ki mafam kaya da ayuk ngasi ayuk banner kaya marum thelamkhe IMC gi employee union na tha taruki khusuman pitho haina mamang thagi kunithoi dagi khongjang sangchinduna IMC gi office da employee sing sangandana thamkhibadagi officer khara GM hall da thabak surami haiduna employee sing na ngase thabak suba thingjin khre employee sing na ngase GM hall da thomjinduna tha taruki khusuman pithok trabadi thabak suba yaroi haina thingkhe union gi advisor thaudam sobitana matam sangna khusuman phangdabana imung manung puba ngamre athuba matam da employee sing gi khusuman pithok piu haikhe Surami se country so home engineering officer ani akhoi honorable mayor akhoi gi municipal commissioner hade moina de 6 pay gi tana ba da bu country so home gi engineering officer ga yaw ga da hai ba question de khoi thamoi de hangni ye ba yam pen re municipal se ka nyom taw re ti ta ni ya lo lup to re mayam ta la yeng bi ho na ai declare taw jari amaramda GM hall da leiramba IMC gi mayor L Lokeshona IMC da thabak suba yadabana GM hall da oina thabak subani haike demand tawni ado akhoi chu angamba level da akhoi gi CM da adagi party gi level da yam thuna phangna ba kan hona bane
aduga ngasi moina ba khoi office get out torme ada khoi municipal commissioner ne khoi councillor khar ne gm hall ji da sunga kai tawsige na sung khanna nai narambani aduga sidai da kariguma moigi against the akoina thabam da thaba laite tongan ba case da NIA na phaduna Guwahati Central Jail da lady ba URF ki chairman KS Gopendro Elias Lalhaibana Manipur da sathaki ba tongan ba hingsa gi thodok singi matang da thigana bagi damak Imphal da puraktuna leirakhi ba Lalhaiba ngasi NIA na amuk Guwahati da pukragani haide ZNV Umathel da class 7 tamba mahiroi nupa masa tara taret senior mahiroi singna toina ot naibi haibadagi ngarang ahing school asidagi senthorkre mahiroi singa du thongjau bazar da leiba S Victoria koba amagi mayumda changjafam loke mahiroi singna phongdorpada haukiba tang manga taret amasung nipan da class 8 ki mahiroi singna makoi bu phu chaibike oza singda complaint toba yaroi haina kenbadagi khangba ngamda duna chenthorkpani haide Thaudogadugi Pautabadagi, Mahiroi Singi, Mama Mapa Singh, JNV gi Principal, Parents, Teachers Committee gi Miyoi Singh, Thongzau da Laktuna Mipam Pangthoke. Principal na, Yamna Thuna Committee ama Semlaga Thizilagani, Mahiroi Singh School da Pujakrake Haike. Adubu Mama Mapa Singh na Chap Saba Action Logdriba Fauba Puba Yaroi Haina Thinke. Talagadu da Child Line Thawal gi Director na Luchingba Team ama Laktuna, Mahiroi Singh Pukraga, Thawal District Hospital da Medical Checkup Tauraba Matung. Child Welfare Committee Thobal da Sinakre Hade. Intensified Mission Indradhanus Tamenglong District ki oina su ngarang District Hospital Complex ta hokre. Thoramadu da CMO Tamenglong Dr. Chambo Golmai Family Welfare gi DIO Dr. Sunil Susarugya ke. District asigi oina angang jamri subna mapan hidak kapthok na pandam thamle. Masi mai pak na bagi damal ANM Kulumdoi sijnabaga loinana health workers sing su sijnaga daure. Hastakla Sahyog Civil Camp ngarang ngasi Kangpopi District ki manung channa Navin Godkha Youth Club Hall 4000 Modbung Saitu Gamphajol Block Level Handloom Cluster da pangthokre KMC National Handloom Development Cooperation Limited Ministry of Textile Porompatna Office of Development Commissioner Handloom gi matenga loinana Manipur Handloom and Handicraft Development Cooperation ga kusamnaduna pangthokibani Haudopagi Thoram da DC Kangpopi T Ranjit Handloom and Textile gi Director K Lamli Kamai Assistant Director Design WCS C Raza Sekran NSDC gi Assistant Manager Y Santi Kumar su sarugya ke Aikoi masel thamoi sengnaraba matamda state asi sakhat hanba ngamgani haina Consumer Affairs Minister Karam Shamna phongdokre Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Rajna Sindhuna Ibuyama Sumangnila Sanglen da Hogdokiba Tararak Suba Regional Saras Fair Hogdopagi Thoramda Minister na Wafumasi Phongdokibani Thoramadu da Rural Development Principal Secretary MS Khan Imphal East ADM Lakishan Kashum Manipur State Rural Livelihood Mission gi State Mission Director Pradip Chandrensu Sarugya ke Fairasida Self Help Group Chama Marfuma Pannas Stall Singh Hangli, Tamil Nadu, UP Dagisu Self Help Group Singna Sarugyare, Stall Singh da Lamdam Sigi Kutsa Haibagi Potok Singh, Manama Singh, Tongan Bapolam Singh Utle, Minister Karam Shamna, Fair Sina Lamdam Sigi, Susan Nomzaraga Hingli Bamio Kaya da Chauna Kanaba Panglagani, Self Help Group Singh, Hena Sakutana Ba Government Angama Mateng Pangani, Official Singna Su Self Help Group Singna, Mateng Loban Lakpada Pukchel Singna Tengbang Biu, Kunaya Sigi Sel Tungi Pibam Pagat Laba Matamda, Lamdamasi Sakut Kadoribani, Masida Self Help Group Singisu Achoba Thodang Lay Haike. Decision making body orga Sumaroina IS officers in Yamna initiative Loba Amadarkale, any Moyi responsibility Tiba Court Bow Aduga Bow Ponaba, Sumamayam Si Tabu in a Paikalopa Kanda, Adi Akui Amna Sokopa State Amo Oigani. National Urban Livelihood Mission gi Makada Moirang Municipal Council gi Manungchana Ward Marigi Akoi Bagi Mafam Sing Lam Tu Sengdokre Ward Marigi Nupi Singi Self Help Group na Semba Lalaima Women Development Society na Sinduna Thorum Adu Pangthokibani Swas Pakwara gi Sarukam Oina Moirang Municipal Council na Sinduna Councillor Sigi Ward number 4 gi Akoi Bada Lam Tu Sengdokre Thorum Adu da Council gi Chairperson M Romi Bala Councillor and Ibom Sasu Sarugya ke Swas Bharat Mission gi Sarukam Oina Lions Club of Moirang
Lions International District 322D na sinduna Nomagi oiba awareness thoram ama Moirang Multipurpose Higher Secondary School the Pangthokre thoram aduda school sigi Vice Principal P Memthoi Lions Club Moirangi President S Kumar District 322D gi Regional Coordinator Gaur Bidusu Sarugyakhe Bisnupur Police Commando masung tarahumdoi suba Sikh Light Infantry gi apun bakangbu amana ngaikong Kunau Bus Station dagi KYKL gi Corporal ama fare haidi Police ki PRO gi cherol amana fagalaba mi asigi maming oinam Vidyasagar Maitei chei kunmanga apokpo mangi thanga haubizam lekai dagini magna phongdorpadagi kaibulam jawgi Loktak Patta losinduna thamlamba Chinese hand grenade amasu phangle hairi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch District Mental Health Program amasung Slough-Land Group of Education na sinduna World Mental Health Week thoram Slough-Land Public School Khongjom da Pangthokre thoram aduda RIMS ke Professor R.K. Lenin Indian Psychiatric Society Secretary K.S. Robindro Slough-Land Public School ke Principal and Babulin Su Sarukyakhe hauzi amuka na ten babre amatang logjare Aigi thamoina achit pa thajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers yumda samlai raga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagano lao aikoi kudimo phasarina rase miyam gi apamba design kudimo soidana phalnagani Sri Mani Kumar Jewelers Chakoba Gold Bonanza at Airport Mall Changangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Original, The Danish Rack, W and Arrow, Crocs, Samsonite, First Cry and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coin. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. Hakchangi labor solat padagi producing attaba hakchang choktarba tunma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule with changin sinabiyo Chocoba and Diwali sales from Mobile Furniture. Flat 30% off on all furniture items. Hurry, limited stock. Mobile Furniture, Walkatel near Ifal College. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Lingsin Bidau Hangzaragani Khadim's ki exclusive showroom Thobal Bazaar Amadi Kaksing Bazaar da Lakliba October ki tang Taramarida exclusive discounts ka loinana. We welcome you all for the soul of India. Breaking matung do mayam amka na taram nokchare. Kudeng thabida leiba tarantoi suba sam rifles na nga seyu pung tararom taba duwaida more dagi thorakpa A star ama sek tawada WY lising ahum fare. Fagalaba Singh Potlamga Konana More Police Station the Sinakre. Mapa Masa Tatagari Amana Thomzin Badama Pale Kidraba Todoki Matunda Nungbai Area Joint Action Committee na Infal Jiri Lambida Matam Kaktana Chatarakpa Ban Manungda Ngarang Numidang Nungba Police Station gi Manung Chanba Reng Pangda Masakhang Daba Ban Chawgat Pani Chingnaba Singna Infal Lomdagi Chatkiba Tatagari Ani Maithakre Gari Singadu Jiribam Lomdagi Tongan ba Polam Sing Low Chatkibani Hari Mai Sakraba Gari Ani Adudi Adugi registration number singdi MN05C1570 amadi MN018695 ni. Amarom dangarang numidang Chief Minister ga wari sanabada yasinaba purukpadagi Nungbai Area Joint Action Committee na sangshil namba khongjang handokre. Numidang wari sanaba aduda Nungbai Area Joint Action Committee gi miyoi sing yauna MLA Samuel Jendai Rengpang segment ki ADC member Apokhui Nungba segment ki ADC member Kiapo Kamai amadi Tamenglonggi DC Armstrong Pame Nonegi DC Ice Warsangsu Sarugyakhe Naga issue purakpagi matangda Manipur ge Chief Minister na nakai sengba wafam ama thamlakpa asi Shiv Sena Manipur na thagatli haina ngasi babu parada leiba party asiga office ta pangthokpa pamuisinga unabada Manipur State Unit ki President M Tombi na phongdukre Integrity ki matangda political party singi mifam ama pangthokpiu haike
इंटीग्रिटी की मतंगदा सेंटर द लेबा एनडीए गवर्नमेंट सिना स्टेट सिटी की लेबा गवर्नमेंट अदुगा लेनरीबा खोई मनुंगी पार्टी की एलायंस की मरी पुनम थदलगा लहन निंगदब फिरे ब्लर को तारबदी मदुदा जून 18 अनीसुब जून 19 नम थोकलो हाइनगाई लेते सगोलबन केंद्र की एमएलए ओरंबा सलाम दामोदरना लेखिदबदा मणिपुर एक्स एमएलए वेलफेयर एसोसिएशन ना अवाब फोंदुख्रे मेंबर सिंगना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिदरबगी मफमदा इकाई खुमनबोटखे KSA JM College Arts Unit नौना सेमख्रे सगोल सेम पाइखोंबाबु प्रेसिडेंट लाउखुरुल पाइटेबु जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रे हौजिक सानबगी पाउ लबिरसे ngasi sanabagi pauda World Cup hauzik India na yumbu oiduna chathariba sahi 13 makhagi FIFA World Cup ki Delhi amadi Goa da pangthokadaba makha taba match singi damak miyamna tobung khokta leiba TS Birchandra Singh Football Academy amadi Gurgaon da leiba Manipur Arts and Culture gi center dagi lemna ticket loba yagani haina TS Birchandra Singh Football Academy gi General Secretary na khangalakle India na yumbu oiduna chathariba sahi 13 makhagi FIFA World Cup ki ngasi New Delhi da sanakiba match da United States na Ghana bu goal ani amada maithiba pike Amurom da DY Patel Stadium da sanakiba match da na Mali na Turkey bu goal humsino da maithiba pikre Imphal East District Football Association na sinduna Tarun Khuraizam Senior Women's Football League 2017 amadi Baby Susitra Girls Junior Football League 2017 mathang thagi November mari dagi hauragani haide akupa marol Imphal East District Football Association dagi khangnaba yagani haide November tang kunmari dagi kuntaruk fauba Takop Ward Federation of India gi lamjing makhada Maharashtra da pangthokadoriba 13 suba sub junior and mini sub junior amasung kuntra suba junior women's national Takop Ward championship ta Manipur gi player mapal na saba team marina Manipur state ki saruk yananaba non residential coaching camp ama October tang kulumdoida Khumalam Park practice ground pangthoklagani hairi masana sida saruk yaning ba sai 13 15 13 amasung 18 gi makhada leiba nupi masa singna lagliba tang 13 gi ayupung taruk tagi mapan fawada Khumalam Park man stadium gi gate number 13 da leiba association gi office tagi report tornaba khanglakle Mumbai da pangthokadoriba Mr. Olympiad Amateur 2017 gi damak hana khalaba Manipur gi khangatlaba sanaroi ahum amade hauzik Indian Navy gi da service tawduna leiriba Manipur macha Hata Golapati maning lekai dagi Manipur macha MD Awaz Khan KG Samada sanagadababu ngasi ambana makhoi mari gi damak yaifa paujel pirakle loinana Manipur gi sanaroi da ambagi maikai dagi angamba sel gi matengsu ngasi ambagi Khumalam Park da leiba office da kushina ki haire All Jiribam Sports Association as Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School gi playground chathariba taramanga suba P Tilotama Second Division Football League ki ngasasana ki ba aroiba match ta LHYC na Oriental Club pu goal amasnoda maithiba piduna champion oikre District Football Association Kangpokpina Sinduna Thomas Ground chathariba pu ke Hanghing Memorial Sadar Hills Super Division Football League 2017 gi ngasigi match ta Football Club Kangchupna JSYC Sadar Hills pu goal ahum amada maithiba pikre All Manipur Football Association na sinduna tha sigi kunithoi dagi chahi sigi kunithoi suba Winners Cup for Men's hauragani Home and away basis da sanagadoriba cup asida saruk yagadaba team singna tha sigi tang 13 fawagi manungda entry fee policing ani ga loinana association asida pisna na bakhanglakle Amoromda manager meeting na thasiki tang taratarukta ampag office ta pangthoklagani hairi makata na sanabagi pau boyaning thojamdagi fangbigani Trawkwa Kaitel Mutbal Line Athletic Kangpokpigi makuta maitikiba asina sathariba taranitoi suba Manipur State League relegation match sanaba soidana yaukragani haina league asida thawai tana yengliba babok singna ngangnaba horagle
खुमुकचम इंगोसासिंग मेमोरियल ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ने सिंधुना ममांग थागी तांग तरुक्तगी मणिपुर की मसक नारबा टीम तारानिथोइना सरुक यादुना खुमन लंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सचरखिबा सही सिगी तारानिथोइ सुबा मणिपुर स्टेट की ngasi इम्फाल की मपाल कांगजेमुंग सानखिबा अहानबा मैच ता सॉर्टन स्पोर्टिंग यूनियन सिंगजमई अमदी निसा थांगमैबन गोल अमता चनदना ड्रॉ चटखरे मैच असिदा सॉर्टन स्पोर्टिंग यूनियन सिंगजमई की सानरोई रोसी की खाइडेमदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदना मुडबॉल लाइन एथलेटिक कांगपोपीना ट्राउक्वा कैथेलबु गोल अनि अमदा माइथिबा पिखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा मुडबॉल लाइन एथलेटिक कांगपोपी की गोल अनि दु हाउलेन गौ किपजेन अमदी ग्लुमिन थांगना मैच की मापल सुबमदी हुंपुत्रा मापल सुब मिनिट सनखिबनी मैच असिदा माइथिखिबा ट्राउक्वा कैथेलगी अमतंगारबा गोल अदु एम दीपकना मैच की अहानबा हाफ की हाफ मिनिट अमदा सनखी मैच असिदा ट्राउक्वा कैथेलगी सानरोय एसपी बा अमदी मुडबॉल लाइन एथलेटिक कांगपोपी की क्लेबिन मार्दा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी सथरिबा लीग असिदा मैच निपान सानबा लोइखिबा टीम एम खाबम पॉइंट 15 सॉर्टन स्पोर्टिंग यूनियन सिंगजमई पॉइंट 10 एफसी जालेन सदर हिल्स अमदी मुडबॉल लाइन एथलेटिक कांगपोपी पॉइंट 15 निसा थांगमैबन अमदी ट्राउक्वा कैथेना पॉइंट 9 फंगदुना चली सथरिबा लीग असिगी हयिन तिलपुंग 12 मिनिट 5 चटपदा अहानबा मैच ओइना यंग फिजिक यूनियन ललामबुंग अमदी क्लासा कैनौगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंतिलपुंग अनिगा मिनिट 95 चटपदा नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफम अमदी सगोलबल यूनाइटेड का सानगनी स्टेट मरीगी नुपमसा टेनिस सानरोई तारानिथोइना सरुक यादुना ngasiदगी लंपेन पार्ट ऑफिसर क्लब की टेनिस कोर्टा आइटा चैंपियनशिप सीरीज अंडर 14 बॉयज टेनिस चैंपियनशिप हौख्रे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदौरिबा चैंपियनशिप असिगी ngasi चाही 32 मखागी नुपमसा की सिंगल्स की सानखिबदा मणिपुर की बेकी सगोल सेमना तमिलनाडु की हरि शरण बु सेट अनि सिनो तरुक सिनो अमदी तरुक सिनो द माइटी पिदुना सेमीफाइनल संख्रे अमरमदा आसाम की ममन नाटना स्टेट असिगी अंतरिक्ष तमुलिबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदी तरुक अमदा माइटी पिदुना सेमीफाइनल संखी अमरमदा मणिपुर की शंकर हैसनामना आसाम की बैबाद दासपु सेट अनि सिनो तरुक अमदी तरुक सिनो द माइटी पिदुना सेमीफाइनल संख्रे हयेंग अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच ओइना मणिपुर की आश्वाजित सेंजम अमदी आसाम की भेट आदित्यागा सानरगनी फोन के पास मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मियंग मखादा रीजनल कॉलेज इम्फाल वेस्ट लिलोंग सजिंग सिंधुना कॉलेज असिगी ग्राउंड टीम 15 सरुक यादुना ngasiदगी ए प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल मैन टूर्नामेंट हौख्रे हौदोपगी थरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर की असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सीएस प्रदीप अमदी कॉलेज असिगी प्रिंसिपल एस तिलकसाना फरम मफुसिंग ओइखी टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोबु निमित की सानखिबा मैच ता प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुकना कामेख्या पेमटोन कॉलेज हियांगथांगबु गोल अहुम सिनोदा माइटिबा पिखरे मैच असिदा माइ पाखिबा प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुक की गोल अहुम मदु साइमिनन हौकिबना मैच की 38 सुबा मरी हुमफु मरी सुबा मिनिट गोल अनि सनखी अतोपा गोल अदुना कामेख्या पेमटोन कॉलेज हियांगथांगी सानरोय डब्ल्यू मथोइना आउन गोल ओइना मैच की 53 सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुक की सानरोय साखोगिन हौकिब साइंजंग काई सिंगसत कामेख्या पेमटोन कॉलेज हियांगथांगी ए टिकेंद्रजित अमदी पी आजाता मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग नुंगतिलपुंग अमताबदा अहानबा मैच ओइना इम्फाल कॉलेज अमदी यूनाइटेड कॉलेज गा सानगनी अनिसुबा मैच नुंगतिलपुंग अहुम ताबदा डेम आर्ट्स अमदी स्टैंडर्ड कॉलेज गा सानगनी तरुक सुबा मंगसाताबम इबोयमा अमदी पुइनबती मेमोरियल लिकम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता ओइनाम केंद्र कांकुटना थोंजू केंद्र कांकुटपु माइटिबा पिखरे
Hare Krishna amadi imung manungna sponsor tawraga singjamai kangkutna singduna singjamai kangchangda mamang thagi tang kunmanga dagi kangkut 13 na group mari thokna khaidoktuna sathariba taruk suba mangsatabam iboyama amadi puinabati memorial likam knockout kendra wise kang tournament ki ngasi sanakiba match ta oinam kendra kangkutna thongju kendra kangkutpu panjil 338 maiti ba pikibani hayeng kangchang asida yai school kendra kangkut amadi khundrakpam kendra kangkut ka sanagani District Sports Association Bisnupurna Sinduna Bisnupur Mini Stadium da Thasi ki tang Nepal diki sathariba sahi 13 makagi ahum suba a Ipoton Memorial Third Division Football League ki ngasi sanakiba match da TYDA amadi Thasko kha kuno goal amamam chanaduna draw sakre TYDA gi goal adu TS Robertson na match ki kunmatoi suba minute sanki Thasko kha kuno gi goal aduna N Dhanaraj na match ki kuntare suba minute sanki bani Indiana yumbu oiduna chathari ba chahi 13 makhagi FIFA World Cup ki ngasi New Delhi da sanakiba match da Colombia ga India ga sanabada Colombia na ani amada lead tawduna chatle hauzik ay ngasi pau lawirase ngasi gi oikiba ngasi gi pauda ICAR nampel patigi prepa paugi matungina ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree kuntra tasmik suino kun matoi tasmik suino nungsit ya wising manal kisang ayukta sa damay putara humdoy nungtilda sa humphumanga oike ngasigi nong suki pagisang suino tasmik ani millimeter ni hauzare badamaroi bapa amukhana Humbutaruk Suba Territorial Army Degi Thoram Ahan ba Manipur Rifles da Pangthokre Chief Minister N Birena Ahen ba Territorial Army Battalion Thamnana ba Center da Hairagadi Phungdokre Lamnaki South Chek Sing Lalon ba Thingna ba Chana Kangon Semduna Thabak Paikat Pahori Haina Forest Minister T.S. Shamkumar na Haikre MPCC की प्रेसिडेंट खननबगी थौदांग AICC दा सिनख्रे राहुल गांधी ना कांग्रेस प्रेसिडेंट ओइरकदा तराम ना ओक्नब यानख्रे amadi manga suba general panchayat election gi ngasi polling station kunmapan da amukhana vote thadanakhre ngasi gona dia estimate episode paw mata solution jare mieng tabir ba singba mukhanna khurum jare First National Essay Competition on Disaster Risk Reduction. Category 1, Middle Class Student from Class 7 to Class 10. Topic, Prevention and Mitigation of Natural Disaster. Category 2, Senior Secondary Student from Class 11 to 12. Topic, Be Smart, Be Prepared, Pre-Disaster Preparedness and Effective Disaster Response. Terms and conditions. All eligible students will have to send only one essay neatly handwritten in either Hindi, English and Manipuri and shall be submitted by 5 p.m. on October 11 positively. Otherwise, it will be rejected. The essay should not exceed 1,500 words. Manuscripts of the essay can also be scanned and sent to the following email address: nlessaydr2017@gmail.com or submitted in person to the Directorate of Relief and Disaster Management, Babupara, near Imphal West DC office. Details of the participant including candidate name, date of birth, father's, mother's passport size photo, name, occupation, student working, etc., name and address of educational institute, workplace, communication address, telephone, mobile numbers, email address are to be furnished along with the essay. All the selected authors, prize winners will bring a proof of age certificate from school authorities, learning certificate from the school authority on the letterhead. Prize money for category 1, first prize rupees 1,000, second prize rupees 500, third prize rupees 500.
The prize winners will have to submit bank details at the time of announcement of winners. The announcement of prize winners will be done on October 13th at Modern College Porumpat at 11 a.m. in observance of International Day of Disaster Risk Reduction 2017. For details, please contact State Disaster Management Authority, contact number 841-303-6625. Laukatpagi Thorom Yaithoksare. The headlines. State government urged center to increase battalions of territorial army in Manipur. Policy framed to stop wildlife trade, says Forest Minister T.A. Shyamkumar. Process for selection of MPCC president ends. AICC given full honors to select MPCC chief. And repoll for Panchayat election held at 29 polling stations. Welcome to ISTV News. Now the news in detail. The 66th Territorial Army Day was observed at the banquet hall of 1st Battalion Manipur Rifles today. Chief Minister N. Biren, Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar, Minister of Consumer Affairs Karam Sham, MLAs L. Radhakishore, Kasim Wasum, S. Subhash Chandra, Y. Sur Chandra, S. Bira and O. Lokhoy Chief Secretary. DGP, ZOC, Red Shell Division, Deputy IGAR South, etc. attended observance. Speaking on the occasion, Chief Minister N. Biren said the Territorial Army have always taken a major role in restoring peace and normalcy during the times of war and internal disturbances. Appreciating the role of Territorial Army in the border areas, the Chief Minister suggested organizing awareness campaigns to improve the relation between the people and the Army. He also said that the state government will urge the centre to increase the number of battalions of Territorial Army in Manipur. Minister of Forest and Environment T.A. Shyamkumar today stated that measures to check wildlife theft have been taken up by framing policies. Speaking at the valedictory of the 62nd Wildlife Week celebration held at Manipur State Film Development Society Palace Compound, Minister T.A. Shyamkumar said, wildlife plays a major role in maintaining the ecological balance in our environment and no man can live without them. अखोइना सेलिबा ड्रेस अखोइना लेबा पोट खुदी मक्से मसी एनवायरनमेंट में लेबा आता एनवायरनमेंट से डेवलप तौद्रबा एनवायरनमेंट से फजन फगतदि अखोइ जो हिंबा यावा याबा मसे से सिमने अखोइना खंगी मदुदि अखोइना सिंगा मदा या इको फेल वे उसे कोयागी कंटेंट ताद्रबा सांगागी मखोन ताद्रबा इमुंग दा अंगांग कपगी कंटेंट ताद्रबा इमुंग दो मदु इमुंग मांगथराबने सिंगदा अमदि इन्वायरनमेंट दा उसे कोयागी सांगागी कंटेंट ताबा फंगद्रबा मखोन ताबा ngumद्रबा अदुगदि माले मसकोइ जगा से कोइ मिउ बसि ताबा याबा हाबि खुद मखल मने मसि खुद मखोइ खुद मन पुन्ना करमिना. The week-long celebration organized by Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Forces, Government of Manipur, commenced from October 2nd. Additional Chief Secretary Sambhu Singh, Principal Chief Conservator of Forest K.H. Angami and Head of Forest Forces K. Thambau were also present at the function. Additional Chief Secretary Sambhu Singh said, villages in the hills have started saving forest after gaining awareness on the importance of conserving forests. Sambhu also appealed to all concerned to collectively take initiatives to check trading forest producers and protect wildlife, including migratory birds. And other parts which come from other places, like Assam, rhino and all that. We had tried to impress upon the government of Myanmar. We also entered into an agreement with them to have a joint mechanism to control this smuggling of wildlife parts.
We went to the extent of bringing their people, training them in our institutions, not once, twice, thrice. Unfortunately, we haven't seen much success, only because the other side is not really so sensitive to it. So all of us will have to be very, very careful